Magsyukur, magsyukur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari ini sab kita niyo hajaman na to ini waktu sin pag saw na to sin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amun nikmat sa lagu-lagu nikmat amuin sa lagu-lagu rijiki dengan Allah subhanahu wa ta'ala amuin panguhanan niya amunin pag-iman dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena lang niya al-iman akbaru ni'amillah ala ibadih. In pag-iman amunin sa lagu-lagu ni'mat dengan Allah ta'ala dirihilan niya pa mga ipon niya. Faman razaqal iman fa innahu lam yafqud syai'an qattu. Nahisiyo-siyuin kiyarihilan rijiki atau kiyarijikan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pag-iman wayroon malawa kaniyang sulag ununo. Di naman halaw man sin gumini labi luba na tod hadlaw kana madawhat ngayon katantan katibukan sin nikmat dunya akhirat dito niya mahasil haadlaw gana-gana. Nahisiyo-siyuin hiyaram kaniya sin Allah ta'ala pag-iman na tanto na sadya siya na sa lugi-lugi manusuya. وَمَنْ حَرَّمَ الْإِيمَانُ فَقَدْ خَسِرَ كُلَّ شَيْءٍ. Amatin dahing ha mga suway na to ayaran ha lauman sin pag-agama sin Allah subhanahu wa ta'ala lawi loba na tuod dihil kato tanuing katan sin wakto dihil kato tanuing katantan dirihilan ha supaya maagad na to ini tita sin Allah subhanahu wa ta'ala labay ring ha amin pamiat sin daak niya pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nain perkala ini launta kita niyo maghinang in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naanad sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya diin in pag-ipat in tiap-tiap ginhawa pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala karena subay siya maipat marayaw amuin tangkisan ingkatan makamumulakan niya sarta doon kau tumutugha amuin hikakusog niya karena in sila to laungta di sila magkalipas lihuduri majalis ad-dhikr di sila magkalipas lumamod haamuin majlis doon haon in pagtumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan di sila magpakabutas fi salatil jamaah di sila magkabutas sa mga bihin ni pakarajaan wa mujalasatus salihin
iban sin paglingkod-lingkod, iban sin mga tao salih. Asabyan lang sin Abu Kalim Dakula Al-Hasan al-Basri, ikhwanuna indana aghla min ahlina. Ahluna yudhakkiruna ad-dunya wa ikhwanuna yudhakkiruna al-akhirah. In taymanghod na mulong niya, pag yan undihay ni taymanghod hapag agama, mahal ka kamo dahil sin ahli na mo. Kahit lang niya in ahli na mo, magpatumtum sila kamo, simpag dunya, in susukat-sukatan nila parkala dunya, in kaibukan nila parkala dunya, in katantan, gumawa ding hasimod nila parkala dunya. Wa ikhwanuna yudhakkiruna al-akhirah. Ang paintay manghud na mo hapag agama, in hipagpatumtum nila kamo, amo na in datungan ang singkatanta amo na in adlaw akhirat. Naim mga ini, subay na to makawa, doonhan in pangaddatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawno na to makawa na to dahil nga mga sila imurol limukat sin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bang imarata maglundang panon, aming mga tao maibuga dunya, mga tao amuin maharain pikilan nila, dahil sin panghindo sin agama Islam, tanto na sadya in kita niyo makaukat dahil nga amuin tiranan, piagbulok binasahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo yan, mga katotay manghuran sing kami sa agama Islam. Asabab yan, dahil nga mga pianglangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw magpunpun iban sin mga tao, sibo na kakilahan mo iban di, sibo na kiyahatihan mo yung kahalan nila iban sin, di mo kaingatan. Yan ang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru dhahik wa inna kasrata dhahik tumitul qalb. Ayaw ra kamulong niya magpataod sin paghakak pagkatawa niyo. Kahit na yung pagpataod sin paghakak paglami-lami pagkatawa, inyan hikamatay sin jantong. Naim mga ini katantan ti matarang ini kato taniyo. Labi-labi na to, ang mga parkala, pag-imun-imun, doon hayan magguwa yung mga siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini katanta. Asabab yan, dahil ha mga kiyasulayan, iban kiyajagahan, sin hambok sahabat al-jalil, pagtungod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taukangan niya, si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Inagi niya, akhwafu ma akhafu alaikum ittiba'ul hawa wa tulul amal. Wa amma ittiba'ul hawa fa yasuddu anil haq wa amma tulul amal fa yunsal akhirah. Inagi niya, in kabugaan ko labi kabugaan, atawa in kabugaan ko labi makabubuga, amin doon kanyo amunain iaagad niyo in hawa napso niyo. Amunain iurol niyo madtumari in kabayaan sin napso niyo. Sarta in iaangan-angan niyo amin maghula kakkal di halaw man sing gumiini. Naampalong niya in pag-ianon, miyamagad hawa napso niya, inyan lang niya hika tambol sin kasabudnalan at tawasing kamattanan maksud bato kon sin tiap-tiap hamuk mano siya di halaw man sing gumini
amo na yung pamiat tungod paparkala pag-agama. Ang paimpagianon, amuin mga sila simusukat pag inawawaran nila mga dapat din na sila mapatay. In mga yan katan hikalupa sinadlaw akhirat. Namataod yan doon han. Amuin di mag-ino-ino simpakaradyaan. Amin mapatot niya hitukbal ing kapatot sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena bang yan di na to hikatukbal ing kapatot sinallahu ta'ala. Kuno na to madawhat isabing kapatot na to dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Misan amo sadya ing pagpasangdan niya kato doon ha lauman sing gumiini. Subay di maputta-puttaid pagtukbal na to sim pagsukur na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to hitukbal in pagsukur harap kaniya. O salong sim magbibisara in pakaradyaan halaw man sing gumini. Labi-labi na in kita mano siya na magkalawong magkasa. Sababing kita anak kapo Adam. Hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang hindo ikato tanyo. Dahin ha mga kakahinang niya. Amin panghinduaan ya pa Allah subhanahu wa ta'ala may kitarang dahin hawakto pa wakto. In pagkabtang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panghindua pa Tuhan Rabbul Alamin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah ya Tuhan ko, amin magpipinda-pinda sin bigi jantung sin manusia. Ando patutuga in bigi jantung kumaon papag-agama, amo na in agama mo. Dihan ding ha mga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panghinduan niya amal sa lago-lago bang nato na hinang karena ding ha mga sudna niya. Data damikian pagpanib sin Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat ding kan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innal imana yukhlaq fi jawfi ahadikum kama yukhlaqu thawb fas'alullaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Bunal-bunal to udlong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-iman magkajagjag, magkagirit, magkaputo-puto, halauman sin bigi jantung sin kamu, biya law niya sin paggisi, paglarak sin tamungun. Na hindi ka tubang najagjag na yung tamungun, ibugit na. Tumakawa im mga sila aun pag-iman pa Allahu Ta'ala, misan na jagjag in tamungun ando kay rutahion nila marayaw. Bang nagisi tupakan nila marayaw. Bihad tura subay inhinangon sing kita. Bang nagisi in jantung na to subay na to tahion marayaw. Subay na to tupakan marayaw. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pas'alullaha an yujaddida imanakum fi qulub al-imana fi qulubikum. Pangayuan niyo pa Allahu Ta'ala. Amin baguhon kaniyo sin Allahu Ta'ala yung pag-iman niyo halawm sin bigi jantong niyo. Atin niya, bukon bang nalarak na yung pag-iman na dulad na in hawa nafsu himinang sing kabayaan niya, ibukit na sambil in pag-akama niya. Bukon biyayad to. Biyasim pagbukit sin tamungon, di na ipaglaki sinambok mano siya. Atin niya subay na to sulsihan, subay na to tupakan, subay na to paukuton marayaw, kaya na labi-labi na. Impagsulog sin tamungon sin mga Muslim, daing hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hangkan kau magtamong kaya na ipagtabon mo sin aurat mo.
Bukon hangkan kau nagtamong, mamikaw sintamongon, hasupay kau aturon malingkat usog, bangkaw usog. Hasupay kau aturon malingkat babae, bangkaw babae. Kana bukon indon niya pagpalingkatan, indon niya pag-amalan sin kita niyo, labi-labi na tuod in mga Muslim. Na pagka magkalarak, in pag-iman sing kita, pasal sinaon maasiat jumatukato, damikian hinduan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? Surah Ali Imran, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pag-usos na kamulong sin Allah ta'ala, mangayo kaampunan dahin hatuhan niyo Rabbul Alamin. Kaya na bang kamu mangayo kaampunan patuhan niyo Rabbul Alamin. In bakas nakisi in pag-iman niyo katupakan sin pagtaubat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na in magsulsi ka niya Allah ta'ala bukon ikaw. In magtupak ka niya Allah ta'ala bukon ikaw. In magtahi sin napirit Allah ta'ala bukon ikaw. Hasabab yadto patumtum kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labay ring hapangindo sin Tuhan na to Rabbul Alamin kaniya, amuin dia kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin, mag-usos mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita niyo na laong nasa nakahinang dosa di hababaw sin gumi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana nagtatagad in amuin ini pagsampurna sin pag-iman dito kato taniyo haadlaw ka na biyay ta doon ini sin Allah ta'ala in ini ablang sin kiyata ka sin Allah subhanahu wa ta'ala surga in ablang niya biya sin ablang sin langit iban sin gumi. Ini tiyata ka mahamanga sila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa abyan, pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, amindi kita karainan sing ginawawaran taniyo pawaran na to, insubay sadya tutog in kabuga na to pa Allah ta'ala. Bang tutog in kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap kita makahinang dosa, makausos kita magbing patuhan Rabbul Alamin. Mangayo kaampunan. Amuad to mga katawtay manghuran, agama Islam. Na ininitiyata ka man sin Allah ta'ala, mga sila nagmabuwa. Kaya na mga sila yaon, nagmabuwa yaon, sila ini tagdapo. Sinamuin tiyata ka man sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Bukon sa jahabihayaon, amin lang ta siyabot doon sin Allah ta'ala, aming mga sila nagdusa. Sampay sin mga sila amuin hilabay sin Allah ta'ala rin at tutukasan niya. Alladina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini rin ha mga tutukasan ha mga tao nagmarayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin magnanapakasin alta nila pisarra'i wad darra. Amin mga manusia bukon mahal ka kanila in alta iusahan nila. Lari mahal ka kanila in amoy in magpatudyo pa amin kabayan sin Allah ta'ala patudyohon sin alta diuhal kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw piya pagdaya sin Allah ta'ala da hindi hadunya ini subay ikaw magdaya hadlaw akhirat. Kuno ko magdaya hadlaw akhirat
subay mo hipagpasaw in nikmat sinallahu ta'ala yan kay mo. Biya sin mga sila nakaunayan to. Kahit na impag napakanik nila, yun pikuna pisarra iwaddarra. Magnapaka sila, wayroon bugto, hawak tumatawd alta nila, sampay pa wayroon na alta nila. Masin-masin pa sila nagnanapaka. Intanda niya atas nila magsandal. Bangaon tao magkakunahan, kita nila labiin, ini kasusahan si namin kita nila yaon dahil sing ginawabaran nila. Misan amo-amura, yaon halawm simbol sa nila, kuton nila, itukbal madto pa amuin, magkakunahan nito. Sabab kaya ingatan nila, in Allahu Ta'ala rin magpasad, tiap-tiap, in ikaw, in lima mo, bihan, dahil harapit pataas, na ikaw in tabangan sin Allahu Ta'ala, magtukbal pa mga tao, in lima nila rapit pababa. Hati niya in mga tao mga ngayo, magduruhal sin lima nila magtayak. In kay mo yadto rapit pataas, magduruhal harap kanila, mahita. Sabab in ikaw in piyag-anaran mo, sibuda, mataod doon halawman mo in alta sin Allah Ta'ala, iban sin wayroon, mas iban si ukab in lima mo. Labi-labi na tuod, in bigi jantong mo ukab. Pa Allah subhanahu wa ta'ala karena mahugot kay mo in Allah ta'ala rin mo kakitaan diha dunya sa sumagawa kiya jajakahan kau sing katan kingnot kay mo di halaw man sing gumini kita kau yan naamo yadtuin subay bato kon sintiap-tiap hambuk deng kato tanim damikian sumuno wal kadhimin al ghaid amin mga tao masandal magpupo sindugal nila astol nila tay mangud nila wal afi na aninas amin makapagmaap sila tay mangud nila makapagmaap sila sin tao nang namungmong kanila nang gura-gura kanila biya da sinway di sila magtayma di sila mamaus gamayan pangayuan nila papa Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan na mo ando, maapain hambok tay manghud ko yaon karena naghinang siya sininang, wala ni kaingatan. Hati niya, wala niya, kaya sayuhan, in nahinang niya, nakahinang siya do sa rakula, harap pa tay manghud niya, mapatot suway niya yan to pagtawatan pa Allah Ta'ala. Sa sumagawa, aon wakto sing kaywanan, bang makapamungmung doon ay ni makaminsan, na manglapay papakaiwanan, mikitarang, pamungmungan na to yaon. Taumangi sa yaon, karika mo, bihay ni bihay. Nabukon bihayad to in mu'min. In mu'min, amuin bangaon doon haon. Ini, nakahinang sa to kato tanyo, timingod kita niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam, masing-masing niya piyang hinduaan in, kampung, aso kampung niya, sin panghinang-hinang kaniya, bukon siya ula-ula, indukal kaniya sing kampung niya, sin bangsa niya, bangsa Arab, biuno siya kaagi. Miyakoy siya ring hamak ka, iurol na siya. Sa sumakaw, oy roon, ini kuto-kuto halawm simbigi jantong niya, sakit buat malengkan, pangayuan niya pakamaapan, in mga aso kampung niya, at sabab yan dihil kaniya sin Allahu Ta'ala, bang uno'y kabayaan niya jumato, amo na yung piaukab kanya in Makkah al-Mukarramah, amo na yung naaunin Ghazotul Fath, na hinang na Muslim katantaan, in kampung niya nakapin, puasin, pagsagga nila, iban si pagbuno nila, amuan in kakuyakan, sin mga bariman, mga katawtay mga urana kama Islam, kana in magtay manghuda kama, lawi ring simpag tay manghud sin hangka ina iwan sin hangka ama. Amo yan. Na damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam masin-masin nagpatumtum kato tani. Amuin bang aon makahinang kasaan. Dahil hatuhan na to Rabbul Alamin. Inagi niya,
Yaqulu ta'ala, ya ibna Adam, udhkuruni idha ghadibta. Adhkuruka idha ghadibtu. Wala uhlikaka fi man ahlakak. Inagisin Allah Ta'ala, ya kau anak kapo Adam, ako intum tumaniubang kamu dugalan. Sabab bang niyo yan hinangun, katumtuman ta kamu bang ako rugalan. Nabi adin na bang inallahu ta'ala rugalan, sambil kita kaya rugalan nila, karugalan day sabjin Allah Ta'ala. Marugal siya mga nagkukupur, nabangin kita liyapay niya, liyamud doon. Day parain kita, daran nanom tumpa Allah subhanahu wa ta'ala, subay amo at tuwin pa ipakayon na to. Asabihan lang sinallahu ta'ala, na bang niyuyad to hinangun, tumtumun ta kamu, bang aon karugalan ko, iban wayroon makajul jana kanyo, isiyo-siyo mabaya mangjul jana kanyo. At niya atasan sinallahu ta'ala, in mga ipon niya amin nagsisipat, simbiyahayad to in sipat nila. Naamo yan mga katawtay manghuran, kama Islam. In subay jakahan na to, ginhawawaran na to. Amo hindi na to lupason in pamiat, sintuhan na to Rabbul Alamin, labay ring haraak niya, pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In mga nagkasabot na to yadto. Amo na in pati maapon pa Allahu Ta'ala. Sumuno kaniya, wallahu yuhibbul muhsinin. Bunal-bunal to din Allahu Ta'ala, malasaha mga sila nagmabuka pa Allahu Ta'ala. In Allahu Ta'ala, malasaha mga sila, naghihinang sin marayaw, piyag marayaw sin Allahu Ta'ala. In Allahu Ta'ala, malasaha mga sila, nagsasabar, doon hapanukas niya amuin, wala, inipon niya on, nakawa sin, inipartawakan sin dunya, gamayan, nagbing sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasing kasabar nila. Naamo yan, narang kita mariyasing kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, na suway na to ini, ipaton marayaw, impagparayaw na to, pagmarayaw na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, asupaya madawhat na to ing kasisintuhan Rabbul Alamin, ang mga tao nagmarayaw. Karena, aun doon haon, biyay tasin, ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis, tungod pa amin sila nagmarayaw, doon haamin piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lang niya, aun doon haon, in ihsan, tu, sa lago-lago, jianji, sin Allah Ta'ala, ha mga sila, amuin, katukbalan sin lasan niya dito hadlaw gana-gana. Inibiyahagi nagto, laong niya, ma nakasamalon min sadaqah. Tiyanto sin Allah Ta'ala, ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in mga sila magsasarak ka, di karagdagan inalta nila. Gaman magtataod. Mahita, aun pa hadis biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, anfiq, unfiqu alaik. Biyayta sin Allah Ta'ala, hadis kudsi, pag napakakaw, bangkaw magnapaka, napakahan takaw. Hati niya, pagga ikaw, siyukuan sin Allah Ta'ala sin, rijiki alta, doon haon, ang pamupiyag napaka, wala yan to kiragdagan, karena gantian sin Allah Ta'ala, lawiin taod niya, daing haamin kiaruhal mo. Bihan yan. Sa mayta, bang masi-masi, in ikaw nagsasarak ka, in mga manusya yawn humahajat kay mo, sintatabangan mo, masi-masi hilabay sin Allah Ta'ala, in rijiki nila, daing kay mo. Bihan saya hangkad na injanji sin Allah Ta'ala, ma nakasamalon min sadaka. Di karagdagan, inalta niyo sin pagsarak kaniyo. Gamayan hilabay sin Allah Ta'ala ron kaniyo. In rijiki sin kaybanan, aming mga tawri maingat mag,
ayat sinalta nila. Bihan. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Demikian dugang mangdugang in katinggihan hirihilsin Allah Ta'ala ha mga tao, amin pati maapon. Sila pati maapon. Dihilan sin Allah Ta'ala kalabiyahan sa lago-lago at tawa katinggihan. Wa man tawa'ada lillahi rafa'ahu Allah. Nabang kau magpatibaba pa Allah Ta'ala, ang katon kau sin Allah Ta'ala pataas. Bukon bangaon, imian kay mo dupang, mamaus pa kau labi rin singkap tangan niya. Ri, kaya na bang kau iyan sinambok manusia, di ikaw dupang, iniyan niya dupang Allah Ta'ala. Mahita, sabi Allah Ta'ala nagpapanjari kay mo. Mahita kau maiyan niya rupang. Sabab biyasin sa kaula-ula, inam nagpapanjari kaniya, inpia mong sinta uyaon. Diupang dupang niya. Hasawab yun to Allah Ta'ala mamaus ka to taniyo. Ayaw na kita niyo mamaus. Baya-baya nila na himinang singkasaan. Bang silari, makaingat tumayma. Sinamuin, piyag marayaw sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naamoy at mga kataw tayo manguraan na akam Islam, in dahing ha mga sarayaw-rayaw, batukon sin tiap-tiap hamuk dahing kato tanyo. Hasupaya, in ginhawabaran na to, maayupot na to, marayaw doon ha amin kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahamin mga sila makahinang dosa, walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidunubihim. Amin mga sila apabila nakahinang sila dosa rakula, amin maksiat sa laggo-laggo, ubos doon hao natawalaw niya, nakaanyaya sila hagin nawabaran nila. Pag-ubos, nanuntun sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta nangayo sila kaampunan patuhan Rabbul Alamin, na wayroon pagduwarwa, ampunon sila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabab yan, dahin kan Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah wal istighfar. Fa'aksiru minhuma fa inna iblisa qal ahlaktun nasa bidunub fa ahlakani bila ilaha illallah wal istighfar. Falamma ra'aitu dhalika ahlaktum bil ahwa fa hum yahsabuna annahum muhtadun. Ini imbiyata doon kato taniyo ring hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bila ilaha illallah. Bang kamu makahinang dosa, magtuy kamu, mag-shahada, sa taing pag-shahada, hipag-amal niyo, agarun niyo bang unuin, pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya din yung pagbagbog sin la ilaha illallah. Iban sin, pangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. May tayad to. Sabab mangayo kau kaampunan, muna-muna patuhan Rabbul Alamin. Ubos to, di kau imian la ilaha illallah, di kau ampunon sin Tuhan Rabbul Alamin. Subay makaunain, masabot mo in Tuhan Rabbul Alamin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Ya Tuhan ko, nakahinang ako dosa sa laggo-laggo. Fakfirli, ampuna ako ya Allah. Bihatin aturan sin pangayo kaampunan patuhan. Suway siya makauna, sabuton, in kataan, ialaray sin Allah Ta'ala tutukasan, bihadto in kaagi-agi nila. Mag-ammal kaniya. Fa'aksiru minhuma fa inna iblisa
patauran niyo impag, sabot niyo sin la ilaha illallah, iban sin pag-istighfar, kaina lang niya hi iblis, inagi niya, ahlaktun na sa bidunub. Diyol jana ko'y manusia sin dusa, pagdusa. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Diyol jana nila ako isabsin, pagkaptang nila la ilaha illallah, iban sin pagyan nila, ampun na ako ya Allah. Falamma ra'aytu dhalik ahlaktuhum bil ahwa. Na apabila sila nakapamung naon, ubos ako lumapog dumakan, magbalik na akong madtukan niya, sarta sa saon ko na isabsiya, sin hawa nafsu. Fahum yahsabuna annahum muhtadun. Nakita ka mo, doon na ini hadis ini, kakilahan mo intao na lalaong, di makaigding hakalaungan, patumtumon mo kaman ini magdukal, mahita, sabab impangan na nilain hinang nila kimukugdan na kaamo. Yan naman si mga maghinang sin, wala piyang daakad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mahita sila ni timututog dimihinang naman. Pasal sin hawa nafsu nila. Yaon mimikit alon sin daghal nila. Pasal sin, yaon sila tiutungguan iblis, inagi niya, ahlaktuhum bil ahwa. Jol jana unkit ko sila sin hawa nafsu, salsa bang sila, gumunggong na roon hawa nafsu nila, na in pananaman nila in sila halawm hidayat sintuan Rabbul Alamin. Nakita kaw yan. In mga tao na lalawng nga pag-aagama, himihinang sin amuin butas dahil nga pangdaakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang mo yan sila asubuhon, kanila saanin bunal. Pasal sin, yadto hi iblis amuin nanasaw kanila, tiyayma nila. Naamo yan. Damikian janji sina iblis para pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kala iblisu ya Rabb, wa izzatuk la azalu aghwi bani Adam ma dumtu ma damat arwahuhum fi ajsamihim. Inagi sin iblis patuhan Rabbul Alamin, daing ha gaos mo, ya Tuhan ko, masi-masi ko sila yan sa saon, inanaka po Adam, bang masi-masiin, nyawalihan nila yan paha, jasad nila. Bagus biyaw sinallahu ta'ala, wa izzati wa jalali, la azalu agfiru lahum, mastagfaruni. Inagi sinallahu ta'ala, na ibot, daing hagaos, iwan sin, ini kalakbiyahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaus niya, hangaan siyain, tagda po singkatan piya panjari niya, na masi-masikulong niya, ampunon, inipon ko, bang masi-masira sila mayo kaampunan kako. Mahitayad to, wa may yagfiru dunuba illallah. Nahisiw pa ba in makaampon na maano siya? Marukaing ding Allah Ta'ala. Wayroon kabaakan Allah Ta'ala ra isa-isa niya in makaril kaampunan. Amo yan mga katawtay mangura na kama Islam na mura-murahan pagpatumtum tiyo-tiyo deng ka waktu kiarihil kato taniyo miabot na sabin waktu na to mangumbaid na ko kanyo waktu ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.